mechitke juma günü ушул илимдин majlisine oturup кетейин, имандын majlisine oturup кетейин, zikirдин majlisine bir oturup жүрөгүмдү bir iman менен, nuru менен bir тазалап, bir акыйкатты угуп, жашоомо bir багыт алып, жараткан Алла Кур'анда бизге эмне деген буйруктарды айтыптыр. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге эмне деген насаат, осуяттарын таштап кетиптир. Канткенде биз бактылуу болобуз. Канткенде биз Алланын разычылыгына жетебиз, бейиштен орун алып, дозоктон кутулабыз. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Her bir can ölümdün damın sözsüz tartar. Al paygambar olsun, jönökö insan olsun, musulman mı, kapor mu, insan mı, ayvan mı, ayırması yok. Candu, bardık mahluk, sözsüz Allah Teala ölümdü жазып koygan. Bu dünyadan barız ele getedik biz. Erkek bolsak da, ayal bolsak da, badışa bolsak da, kul bolsak da, sözsüz bu dünyaya gelgenden keyin ketmeyi var. Ölümdün damın tartat dedi. Sizlerge kılgan işleriңердин soğuptoru toluk berilen. Ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kıyamet günü kılgan jakşı işleriңердин soğuptoru toluk berilen. Bu dünyada mümkün jakşılıklarınızды kadırlabay koyuşu mümkün. El bilbey kalışı mümkün. Bala çakağınız bağlabay kalışı mümkün. Güyöңүз barıktabay koyuşu mümkün. Birok Allah Teala kadırdan zat. İnnallaha şakirun alim. Allah Teala kadırdan, bilүүчү, bendenin kılgan jakşı işine akısın berүүчү, bir elemez толук болгондо da көбөйтүп berүүчү. Jakşılıkты Allah көбөйтүp beret, жамандыкты özünдөй beret. Bul Allah'ın aykölдүүлүгү. Allah subhanahu wa taala egerde bir kim bir jakşı söz aytsa, zikir kılsa, Kur'an okusa, Allah razı bolgon söz aytsa, bir namaz okusa, sadaka verse, bir sünnetті atkarsa, Allah'ın bir buyruğunu atkarsa, Allah'ın takdirine bir razı olsa, kanday gana bolbosun. Tilibizge baylanıştı, kolubuzga baylanıştı, mal mülk akçaga baylanıştı, mamilege baylanıştı, kanday gana bolbosun. Allah subhanahu wa taala uşunun bardığın kadırlayt, kıyamet günü kılgan her bir jakşılıka soğuğun beret, Kuday saktasın her bir jamandıktın da Allah Teala azabın beret. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ şerran يَرَى. Kim kıpınday bir jakşı iş kılsa, anın jakşılığın soğuğun sözsüz göröt. Kıpınday jamandık kılsa, al dağı jamandığın günösün sözsüz göröt deydi. Kim baktulu? Kim baktulu? فَمَنْ زُحْسِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّ فَقَدْ فَازَ. Kim dozoktun otunan kutkarılsa, beyişke girgizilse, mına oşol adam baktulu eken. Oşol ayal baktulu, oşol ene baktulu, oşol gelin baktulu, oşol erkek baktulu. Bay emes, bilikte emes, mansap çırayda emes, köp yaşaganda emes, köp balalı bolgonda emes. Baktulu kim? Kim dozoktun otunan kutkarılsa, beyişke girgizilse, tübölüktü bakıt oşol. Bu dünya oturumduk, urmatlı eneler. Ece karındaşlar, bu dünyanın jaştığı dağı, bu dünyanın kaygısı dağı, bu dünyanın gülküsü dağı, bu dünyanın densoluğu dağı, bu dünyanın rahatı dağı, bu dünyanın kıyınçılığı dağı, bardığı oturumduk. Bugün bar ertege yok. Oturumduk. Tübölüktü dünya ahiret. Bu dünya sınoo dünya. Çındık Allah жалган dünyada bekar aytılbaydı. Emnesi жалган? Adam aldanıp kalışı mümkün. Adam aldanıp kalat. Emnege aldanıp kalat. Baylığı aldap koyat. Biyligi aldap koyat. Jaştığı aldap koyat. Dünya aldap koyat. Çırayı aldap koyat. Oylayt bu dünyada tübölükte kala bere takşayım dep. Bir uçur gelet, özü baykabay kalat. Jani gelgen uçur, rızkısı tügengen uçur, ahiretke saparta tartılan uçur. Emi ahiretke dayardandı o. Ahiretin kurdu o. Bu dünyaya gelip emneden kim jaratkanın, emne üçün jaratkanı oylandı öyle. Özüne sura berdi öyle. Her bir erkek ayal özüne sura veriş gerek. Meni kim jarattı? Emne üçün jarattı? Emneden jarattı?
meni ahirette emne kütüp jatat dep her bir erkek ayal özüne soroo berişibиz керек. Elhamdülillah Allah Teala sizlerge bizlerge din berdi. Baktıluluk üçün berdi. Dünyonu berdi. Sınoo üçün berdi. Dünyonu bakıt üçün bergen emez. Bu altın, gümüş, buyumlar, materyallar, üyler, saraylar, maşineler bulardın bardığı bakıt üçün emez, sınoo üçün. Bakıt üçün Allah Teala din berdi. Peygamberlerden bardığı din üçün gelgen. İnna dine indallahil İslam. Allah'ın aldığında çınığı, akırkı din, bu İslam dini. Biz Allah'a şükür Müslüman üyde payda jar aldık. Müslüman üyde çoğoyduk. Yemi uşu İslam atığızda ile olboy hakikatında gelsin. İslam'dan hakikati menen Allah Kur'an'da buyruk beret. Ya eyyühellezine amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Ey iman keltirgenler, sizler İslam'a toluk girgile. Tilingerde ele Müslüman bolup, deningerde Müslüman emes, gündüzü Müslüman, tündösü Müslüman emes, üyde Müslüman, göçöde Müslüman emes, meçitte Müslüman, bazarda Müslüman emes, anday bolboq ola. Sizlerin işenimingerde Müslüman bolsun, ibadatыңarda Müslümança olsun, mamileňerde Müslümança olsun, münözüňerde Müslümança olsun, toyuňardağı Müslümança olsun. Kuday saktasın, bu dünyadan markumdu uzatudağı Müslümança olsun. Sizlerden jasanganıňar, sizlerden juğunganıňar, sizlerden giyingeniňer, sizlerden jürgönüňer, bardygy Müslümança olsun. İslam din toluk din. Allah Taala'nın toluk jaşoonu tura ötkörgenge bergen dini. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerge da peygamber, ayallarga da peygamber. Erkeklerge da ülgü, ayallarga da ülgü. Barımızga en gerekli nerse bu iman. Urmatlı eneler, karındaşlar. İmandın sözün gün sayın söyleyle. Gün sayın imanımızı bekemdeyle. İmanımızı gün sayın canılayla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan iman eskiret degen. Ceddidu imanakum. Sizler imanınızı tazalap durgula degen. Bir yıldan beri bir yolda tazalavay. Bir aydan beri bir yol tazalavay. Bir haftadan beri bir yol tazalavay. Yok. Biz imandı gayra canılap, gayra tazalap duruşumuz gereken. Kıyla, ve kayfa nuceddidu ya Resulallah. Biz gantip imanımızda tazalap durağız. Peygamberimiz aytdı o. Aktiru min kavli la ilahe illallah. Sizler la ilahe illallah'ını göv aytkıla. Bu la ilahe illallah. Bu şul alamdın canı. Bardık peygamberler uşu la ilahe illallah üçün gelgen. La ilahe illallah'ın hurmatına Allah beşli jarattı. Dozoktu jarattı. Alamdı jarattı. Peygamberlerde jarattı. Asmandan kitaplarda çürdü. Uşu la ilahe illallah'ın hurmatına gün çıkıp atat. La ilahe illallah'ın hurmatına jamgır jağıp atat. La ilahe illallah'ın hurmatına ırıskı berilip atat. Bu la ilahe illallah bu alamdın kojoyunu Allah. Alamdı çok ele alam. Joktan bar kılgan Allah. Bu alam uçuru gelet jok bolat. Tübölüktü kalıcı Allah. Ezelten dağı tübölüktü dağı Allah Taala'nın özünün zatı. Hani hiç kim bar kılgan emez. Al hiç kaçan jok bolboyt. Al ölbeyt. Oşa Allah Taala bir uçurda 100 yıl mırda uşul jerde oturgan enelerimiz jok ele. Uşul jerde oturgandarыбыз bardığımız jok ele. 100 yıl mırda jok ele. Ha, birok Batken bar ele, Kırgızstan bar ele, bu dünya bar ele. Bir uçurba gelgen, bu dünya dağı jok ele. Asman gün dağı jok ele. Beyiş dozok dağı jok ele. Allah subhanahu wa ta'ala bularning bardığın joktan bar kılıuçu. Joktan bar kılıuçu degen sıfatı var. Badi'us semawati vel ard. Ülgüsüz jaratuuçu degen sıfatı var. El-bari. Joktan bar kılıuçu. El-Halik jaratuuçu, el-Musavvir öň tüs, oşoga şekil süret berүүçü. Asmanda kılıp jaratkan bu Allah. Uydu uyday kılıp, koydu, erkekti erkek, ayaldı ayalday kılıp. Allah Taala'nın jakından tanıyla. La ilahe illallah, Allah'dan başka jaratuuçu jok. Allah la ilahe illallah, Allah'dan başka jaşoo berүүçü jok. Bu jaşoo bizge başka birö berbeyle turat. Özümüzden jaşaba ile turabız. Allah jaşo bergendiginen jaşap atabız. Bugün jaşoğuz bar eken, elhamdülillah kıymıldap atabız. Allah Taala özü ırıskı berүүçü. Ar-Razzaq ırıskı berүүçü al özü. Allah Taala'nı jakından tanıyla.
Анан биз Аллага баш ийгенибиз жеңил болот. Анан биз Алланын намазын окуганыбыз жеңил болот. Алла Тааланын буйругуна аткарган бизге жеңил болот. Качан? Алланы канчалык жакшы таанысак. Демек туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-иману бид'у ва саб'уна шу'батан, фа афдалуха кавлу ла илаха иллаллах, ва аднаха имататул ада анит тариq, вал хаяу шу'батун минал иман." İmandın 73'ten 79'a çeyin butağı var. 73'ten 79'a çeyin butağı var eken. İmandın. İmandın. Buna çın söylegeniniz imandın mömösü. Kiçbeyilliğiniz imandın mömösü. Takvalığınız imandın mömösü. Kayrımdılığınız, kolunuz açık, bereşendiliğiniz imandın mömösü. Sizde buna zikir kılıp atkanınız, Kur'an okup atkanınız, Kur'an okup atkanınız, dua kılıp atkanınız imandın mömösü. Namaz imandın mömösü. Orozonuz imandın mömösü. Zekat acılığınız imandın mömölörü. Butakları bular. Baldarga jakşı terbiye verip, güyelerinizge baş iýip atkanınız bul imandın mömösü. Sünnet menen yaşap atkanınız imandın mömösü bol. İmandın en tömönkü, en Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, imandın en mına butağın afzeli bu la ilahe illallah sözü. En tömönkösü joldan ıza vere turgan, jamandyk kılat jetkire turgan nerseni alıp taştap. Meyli tiken bolsun, meyli taş bolsun, meyli şişe bolsun, joldan oşondoy adamlarga ziyan bere turgan nerselerdi alıp koyu, bul imandın tömönkü darajası. Tazalık imandın tömönkü darajası. Joldan ziyan bere turgan nerseni alıp taştoo, adamlarga ziyan keltirүү imandın tömönkü darajası. İmanın jogorku darajası kanday? Payda jetkirүү. Urmattуу eneler, imandın jogorku darajası payda jetkirүү. Tömönkü darajası ziyan jetkirүү. Andan tömönkü iman jok. Oşon üçün biz kolubuzdan gelse, biz payda jetkireyli. Tilibиz menen, denebиz menen, akçabız menen, jakşı sözübüz menen, manayыбыз açık, peşenebиz jarık bolup, jılmayуу menen biz payda jetkireyli. Uşu payda jetkirgenibиz, jakşılık kılganыбыз imandın jogorku darajalары. Egerde anday kıla albasaňız, siz ziyan jetkirbeňiz. Biröni uşaktabaňız, biröni aldabaňız, biröni gargabaňız, biröni jek görbeňiz, biröge tekeberlenmeňiz, biröni kemsintpeňiz, biröge göre albastık kılbaňız, biröge kara niyetlik kılbaňız, biröniň jolun buwaňız, biröge kara dua kılbaňız. Bu imandın tömönkü darajası bul. Egerde uşular bola turgan bolsa anda iman talkananat. Anda iman talkananat anda. Barıp imansız bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Zina kılgan adam zina kılıp atkan uçurda imanı çıkıp durat dedi. Uğurluk kılgan adam uğurluk kılgan uçurda imanı çıkıp durat dedi. Arak içken adam arak içip atkan uçurda imanı çıkıp durat dedi. Buna aram nerselerdi kılıp atan. Zina aram, uğurluk aram, arak içi aram. Uşunca ton aram nerselerdi kılganda iman çıkıp durat. Kuday saktasın oşol uçurda ölüm gelse imansız ölöt. İmansız ölöt. Şunun için Peygamberimiz aytып atat, mınaki imanыңарды көзөмөлдөгүлө. Kanday жүзүңөрдү карайсыңар, gün sayın жуйбуз бетибизди. İmam Gazali rahmatullahi aleyh aytat, ey insan, adam karay turgan, adam nazar sala turgan жерди gün sayın 5 жолу жуйсун дейт. Emne üçün Allah nazar sala turgan жерди eç taптır oylanbaysın. Allah nazar sala turgan jer жүрөк eken. Adamlar nazar sala turgan jer жүз eken. Betibizde şu çırpak bolup kalbasın, kir bolup kalbasın dep gün sayın güzgünü karayыбыз, gün sayın su menen betibizdi juýubuz jaşnakay kılıp. Ya, men azı atam, apam, ayalım, güyöm, bala çakam, el, жүздеп karay turgan bolsam ne dep aytat dep. Жүзүбүздү тазалап жүрөбүz. Adamlar nazar sala turgan жерди tazalayt ekenbiz. Gün sayın 5 жол tazalayt ekenbiz. Al emi Allah nazar sala turgan jer kayсы? Al жүрөк. Жүрөктү эмне үчүн тазалабайсыңар деп İmam Gazali aytat эле. Hadiste Peygamberimiz aytkan, "İnnallaha la yanduru ila suvarikum ve la ila amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum ve a'malikum." Allah Taala sizlerden öň tüsüňörдү karap çeçim çıgarbayt. Baktılıysınbı, baktısızsınbı? Mal, mülk, baylığınlarga karap çeçim çıgarbayt. Baktılуулuk, baktısızlığın çeçimin Allah Taala
аны байлığыңар, сулуулуğуңар ал кызыктырбайт ал. Алла Таала силердин жүрөгүңөргө карайт. Жана денеңерден чыккан амалыңарга карайт. Силердин жүрөгүңөрдө ниетиңер туура эмеспи? Ишенимиңер туура эмеспи? Силердин жүрөгүңөрдө Алладан коркуу барбы? Алладан үмүт барбы? Алланы жакшы көрүү сүйүүсү барбы? Алла Таалага таянуу барбы? Алла Таалага ишеним барбы? Алла Тааланы тануу барбы? Марифат, иман барбы жүрөгүңөрдө? Улум барбы жүрөгүңөрдө? Жүрөгүңөрдө таквалык барбы? Жүрөгүңөрдө жакшы ниет барбы? Жүрөгүңөрдө жакшы каалоо барбы? Же жүрөгүңөрдө жамандык каалообу? Ушуну карайт Алла Таала. Кимдин жүрөгүндө жакшылык каалоо бар, кимдин жүрөгүндө жамандык каалоо бар, Алла мынаны карайт. Валакин яндуру иля кулубикум. Бирок Алла Таала жүрөгүңөрдү карайт, ниетиңерди карайт, ишенимиңерди карайт, акыйдаңарды карайт, этикадыңарды карайт. Ва яндуру иля амаликум. Амалыңарды карайт. Тилиңер эмнени сүйлөп атат? Жалган сүйлөп атабы же чын сүйлөп атабы? Тилни Алла Таала амалыңарды карайт. Кулактын амалын карайт, тилдин амалын карайт, алкымдын амалын карайт, ойдун амалын карайт, колдун амалын карайт, puttun amalın karayt, uyatты жердин амалын карайт. Алла Таала денеден чыккан амалдар адалбы же арамбы? Ушуну карап туруп, бейиштин, дозоктун чечимин чыгарат. Имандын 73-төн 79-га чейин бутагы деп атат. Вал хаяу шу'батун минал иман. Уяттуулук имандын өтө маанилүү бир бутагы. Уяттуулук. Биздин кыздарыбызда уяттуулук болсун, келиндерибизде уяттуулук болсун, балдарыбызда уяттуулук болсун. Уят, мурда ушинтип айтат эле аксакалдар. Бирөө уурдаса, жалган сүйлөсө, уятың барбы сен? Уяты жок дейт эле. Уяттын эмне тиешеси бар, ал жалган сүйлөгөн менен. Уяттын эмне тиешеси бар, уурулук менен. Уяты болсо уурулук кылбайт эле. Уяты болсо жалган сүйлөбөйт эле. Уяты болсо калп айтпайт эле. Уяты болсо жаман нерселерге барбайт эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Иза фататкал хая, иф'ал ма ши'т." Эгерде сенен уяттуулук кетсе, эми каалаганын кыла бер эми. Уяттуулук кеттиби? Ошон үчүн бир хадисте келет, уяттуулук кеткенде иман кетет дейт. Урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, бүгүнкү биз отурушубуз, жолугушубуз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде мындай дейт: "Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия, вал мутажалисина фия, вал мутабазилина фия, вал мутазавирина фия." Менин мухаббатым важип болду. Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн отурушса, мен үчүн, менин ыраазычылыгым үчүн бири-бирине жардам берсе, ушундай адамдарга Алла Таала айтат: "Менин мухаббатым важип болду" дейт. Кана биздин үйүбүздө ушундай болсо, Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Күйөөсү аялын Алла үчүн жакшы көрөт, аялы күйөөсүн Алла үчүн жакшы көрөт. Ата-энеси балдарын Алла үчүн жакшы көрөт, балдары ата-энесин Алла үчүн жакшы көрөт. Келиндери кайненелерин Алла үчүн жакшы көрөт, кайненелер келиндерин Алла үчүн жакшы көрөт. Булар отурса дагы Алла үчүн, бири-бирине жардам берсе дагы Алла үчүн, бири-бирин зиярат кылса дагы Алла үчүн. Бу кандай деген чоң бакыт? Алланын мухаббаты важип болот. Алла менин мухаббатым важип болду дегенден кийин, кимди Алла жакшы көрсө аны азаптабайт экен. Кимди Алла жакшы көрсө аны кабырдын азабына азаптабайт, дозоктун отуна салбайт. Алла жакшы көргөн бендесин бейиштен орун берет. Бейишке чыгарат тугандар. Ошондуктан келиңиздер, биз иманга, жакшы амалга мээнет кылайлы. Үйүбүздө бакыт болот, үйүбүздө тынчтык болот, балдарыбыз бактылуу болот, кыздарыбыз бактылуу болот, элибиз бактылуу болот. Алла Тааланын тарабынан сүйүү түшөт. Алла Тааланын тарабынан жек көрүү, душмандык түшпөйт. Качан? Инналладина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда. Шек күмөнсүз ким иман келтирсе, жакшы амалдарды кылса, мээримдүү Алла Таала алардын ортосуна сүйүү берет. Алла өзүнүн сүйүүсүн дагы берет. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүн берет. Курандын сүйүүсүн берет. Мусулмандардын сүйүүсүн берет. Качан? Душмандык болбойт, жек көрүү болбойт. Эгерде биз иманга мээнет кылсак, биздин үйүбүздө иман болсо, биздин үйүбүздө амали салих болсо, биздин сүйлөгөнүбүз имандын сөзү болсо, укканыбыз имандын сөзү болсо, денебиздин кыймылдап атканы имандык болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир оңой суроодо жооп берген, мындай жооп берген да:
Бардық эле энелер билип алсак болот да, биздин жүрөгүбүздө канчалык ыйман бар же канчалык ыйман жок. Пайгамбарыбыздан мындай деп сурады: "Мал иман?" Иман деген эмне? Я Расулаллах, о Алланын элчиси. Пайгамбарыбыз жооп берди: "Ида сарратка хасанатук ва саатка сайятук фа анта муъмин." Качан сенин жакшы иштериң сени кубантырса, жаман иштериң сени кыжалат кылса, сен момунсун, жүрөгүңдө ыйманың бар. Качан сен 5 вакыт намаз окуганың сени сүйүндүрүп турса, кээде намаз каза болсо ушу сени кыжалат кылып турса, жүрөгүңдө ыйман бар экен. Эгерде намаз окубаганың сени кыжалат кылбаса, анда жүрөгүңдө ыйман билбейм барбы жокпу. Сен чын сүйлөгөнүң сени кубантырса, сенин зикириң, намазың, кичпейилдигиң, такыбалыгың сени сүйүндүрсө дейт, анда мына жүрөктө ыйман бар. Ушактаганың кыжалат кылып атса, бекер ушактадым, бекер жала жаптым, бекер мен кара ниеттик, жаман ниет кылдым. Бүгүн мен Кур'ан окудумбу, окуган жокмунбу? Бүгүн зикир кылдымбы, кылган жокмунбу? Бүгүн шүгүр кылдымбы, кылган жокмунбу? Бүгүн мен Аллага дуа кылдымбы, кылган жокмунбу? Бүгүн мен Алладан жардам сурадымбы, сураган жокмунбу? Бүгүн мен бейишти сурадымбы, сураган жокмунбу? Дозоктон пана тиледимби, тилеген жокмунбу? Бүгүн мен Алла Таалага эмне кылдым? Жараткан Алла Субхана ва Тааланын неаматтары жана өкүмдөрү, неаматтарына шүгүр кылып, өкүмдөрүнө аткардымбы же жокпу? Мынакей биз ар бир өзгө суроо бере турган. Демек, биз ар бирибиз билип алсак болот экен, жүрөгүбүздө канчалык ыйман бар. Биздин жакшы иштерибиз бизди сүйүндүрүп турса, жаман иштерибиз кыжалат кылып турса, урматтуу энелер, эже карындаштар, анда биз алхамдулилля десек болот, жүрөгүмдө ыйман бар экен десек болот да. Эгерде тескерисинче болсо, анда тооба кылайлы, Алладан кечирим сурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дан суралды: "Фа айюл иману афдал?" Имандын, мындайча айтканда, момун адам, мусулмандын кимиси абзел дегенде, ас-сабру вас-самаха, кимиси сабырдуу, кечиримдүү болсо дейт. Ушул эң абзел иман, момундардын эң абзели сабырдуусу экен да. Момундардын эң абзели кечиримдүүсү экен да. Биз кечиргенди билейли, кечирим сураганды билейли, сабырдуулукту билейли. Кайсыл үйдө, кайсыл үй бүлөдө кечиримдүүлүк болсо, сабырдуулук болсо, ал үй бүлө эч качан бузулбайт. Ал жаштар алар эч качан ажырашпайт. Ал үйдө шайтан ойнай албайт. Ал жер, ал үй дозок эмес, бейиштин бакчасы болот ал үй. Алланын берекети, рахматы түшкөн үй болот. Себеп дегенде а жерде сабырдуулук бар, а жерде кечиримдүүлүк бар. Кечиримдүүлүк, сабырдуулук. Урматтуу энелер, эже карындаштар, келиңиздер биз жүрөгүбүзгө Алланын марифаты, ыйманы салайлы. Ишенимди Алладан. Сиздин барды бизди бардык жоктуктан бар кылган Алла. Эми өңтүс берген, өмүр, ырыскы, ден соолук берген Алла, амандык берген Алла, неаматтарын өшөрлөп жадырган Алла. Алланы наразы кылып жашабайлы, Алланы разы кылып жашайлы. Алла Таалага баш ийип жашайлы, Аллага тоң моюн болуп жашабайлы. Аллага жакындап жашайлы, Алладан узак качып жашабайлы. Анткени биздин бейишибиз дагы, дозогубуз да Алланын колунда. Өмүрүбүз дагы, өлүмүбүз дагы Алланын колунда. Ырыскыбыз дагы, бактыбыз дагы Алланын колунда. Биядикал хайр. Сенин гана колуңда жакшылык. Дүниөнүн, ахиреттин бардык жакшылыктын казыналары Алланын колунда турган. Эмнени сурасаңыз, Алладан сураңыз. Эмнеден пана тилесеңиз, Алладан пана тилеңиз. Алла Таала сизге жакын. Ортомчулдун да кереги жок. Кандай нерсени сураңыз, Аллага арызыңызды айтыңыз. Арыз муунду Аллага айтыңыз. Шикаятты Аллага кылыңыз. Алла Субханаху ва Таалага эркелеңиз. Аллага эки нерсе жагат. Биринчи Алланы улуктаган, экинчи бенде өзүнүн кемчилдигин мойнуна алган. Я Алла, мен катакермин. Мен күнөөкөрмүн. Я Алла, мен ушундай адаммын. Бирок сен кечирүүчүсүн. Сен мээримдүүсүн. Сен райымдуусун. Сен улуусун. Сен тооба кабыл кылуучусун. Алла Таала кечирем десе бирөөдөн сурабайт. Алла Таала кечирем десе бирөөдөн сурабайт. Тообаны кабыл кылам десе бирөөдөн сурабайт. Өмүр берем, бейишке кирсең эч кимден сурабайт.
Келиңиздер, урматтуу эже карындаштар, Алла Тааланы разы кылайлы. Кайсы нерседен Алла разы болот? Мухаммаду Расулуллахдан. Ким пайгамбарыбыздын жолунда жашаса, Алла ошодон разы. Ким пайгамбарыбыздын жолунда жашабаса, Алла андан наразы. Пайгамбарыбыздын жашоосу Аллага эң сүйкүмдүү жашоо, эң берекелүү жашоо, эң ырайымдуу жашоо, эң бактылуу жашоо, эң таза жашоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу үлгү, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга бар. Жоголуп кеткен жок. Алла сактап койгон. Ошол жашоону карап жашагыла. О энелер, эже карындаштар, эркектер, аялдар, кембагалдар, байлар, оорулар, ден соолугу жакшылар, жаштар, карыялар, силер пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жашоосун карап жашагыла, бактылуу болгонду кааласаңар. Пайгамбарыбыз таңды кандай аттырат эле? Кечти кандай өткөрөт эле? Пайгамбарыбыз үйдө кандай эле, көчөдө кандай эле? Пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосун 3кө бөлгөн эле. Бирин Алла менен байланышканга, экинчиси үйлө бүлө менен байланышканга, үчүнчүсү үммөт менен байланышканга. Жашоосун бир тараптуу кылган жок. Алла менен де эле бөлүп коюп, саартан кечке ибадат кылып, дүниөнү таштап, бала чаканы таштап койгон биздин динибиз христиан динде эмес. Ла рахбанията фил ислам. Исламда рахбаният деген жок. Рахбаният деген ушул мына монашество деп коет. Үйлөнгөндү да таштап койгон, турмуш курганды да таштап койгон, таркы дүние барды таштап койгон. Bizde İslam'da андай жоқ. Bizde İslam'da үйлөнүү бул ибадат. Турмушка чыгуу бул ибадат. Адал ырыскы издөө бул ибадат. Дүниөнү өзүнүн чегинде, жүзүнүн чегинде, дүниөгө кул болгондон тыюу салган ислам. Дүниө тапкандан тыюу салган эмес ислам. Түшүнүп алыңыздар. Дүниөгө кул болгондон ислам тыюу салган. Бирок дүниөнү тапкандан тыюу салган эмес. Дүниө тапсаңыз сооп, зекет бересиз, сооп аласыз. Бейбечараларга жардам берип сооп аласыз. Бирөөнүн алдында жүзүңүз кара эмес, жүзүңүз ылдый эмес. Өзүңүздүн абериңизди сактайсыз. Бала чаканы адалдан баккан бул сооп болот. Алланын жолуна сарптайсыз. Канча бейбечарага жардам бересиз. Ошон үчүн айтат, кайсыл дүниө ахиретиңизди курганга себеп болсо, мына ошол мактаганга лайыктуу. Кайсыл дүниө ахиретиңизди бузганга себеп болсо, мына кордук ошол. Бул bunday майлыктан баарынан жогу жакшы. Эгерде ахиретин бузуп аткан байлык болсо, баарынан жогу жакшы. Эгерде ахиретти оңдоп аткан, ахиретиңизди куруп аткан байлык боло турган болсо, албетте бунун баары жакшы. Bunun bari жақшы. Şonun için біздің dinimiz mınандай din toğanlar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam жашоосун 3кө бөлүп, bir bölügü Allah menen, zikir menen, Kur'an menen, dua menen, etikaf menen, namaz menen, murakaba menen, muhasaba menen, bir bölügü. Allah'ın hukuku. Allah'ın hukuku var urmatlı eje karındaşlar. Bizde sizde ушундай жоктон бар кылгандан кийин Allah'ın акысы эмне көчө жок? Allah'ın akısı var. Sizge göz verdi mi? Verdi. Akıl es verdi mi? Verdi. Jürök verdi sizge. Boğur, böyrek verdi sizge. Hiç derseniz çok bolçu. Bardığın Allah Teala verdi. Hem Allah Teala buyurup atat. Hay, men Allah Teala namaz Allah'ın akısı bu. Allah'ın akısı. Bırak Allah Teala bizim namazımızga muhtaç emez. Biz namaz okubay koysak Allah Teala'ga ziyan jetpeydi. Namaz okusak Allah'a payda jetpeydi.